Slava je jedan od najvažnijih porodičnih praznika u Srbiji. To nije lični praznik kao rođendan, već dan kada cijela porodica zajedno slavi svog sveca zaštitnika. Slava se prenosi sa oca na sina i ostaje ista kroz mnogo generacija. Kada neko kaže mi slavimo svetog Nikolu ili naša slava je sveti Jovan, to znači da cijela porodica svake godine tog dana slavi istog sveca. Kada prvi put dođete u srpsku kuću na slavu, odmah primetite da atmosfera nije kao na rođendanu ili žurci. Nema glasne muzike. Ljudi govore tiše, smeju se mirno i sede dugo za stolom. Sve izgleda svečano, ali ne luksuzno. Na sredini prostorije obično stoji veliki sto sa belim stolnjakom. Na njemu su tri stvari koje odmah privuku pažnju: slavski kolač, slavsko žito i slavska sveća. Slavski kolač je veliki okrugli hleb. Njegova boja je zlatna i površina blago sija. Izgleda kao da je premazan tankim slojem ulja ili meda. Na vrhu hleba nalazi se veliki krst od testa. Oko krsta su mali ukrasi: klas pšenice, grozdovi, listovi ili male ptice, također napravljeni od testa. Sve izgleda kao mala skulptura. Ljudi često kažu da slavski kolač mora da izgleda lepo i dostojanstveno, jer on predstavlja porodicu i veru. Kolač se ne jede odmah. Kasnije tog dana domaćin i jedan gost zajedno ga okreću u krug i preliju sa malo vina, a zatim seče na komade. Pored kolača stoji činija sa slavskim žitom. To je poslastica od kuvane pšenice pomešane sa šećerom i mlevenim orasima. Izgleda kao gusta tamno braun krema. Površina je ravna i potpuno glatka, kao da je neko pažljivo poravnao kašikom. Po vrhu su posuti sitno seckani orasi, često oblikovani u mali krst. Žito miriše na orahe i malo cimeta. Jede se u maloj količini i predstavlja sećanje na pretke i simbol života. Za strance je njegov izgled često iznenađujući, jer ne liči na klasičan kolač, ali ukus je blag i topao. Treći važni predmet na stolu je slavska sveća. Ona je visoka i deblja od običnih sveća. Najčešće je žute boje ili boje prirodnog voska. Sveća stoji u teškom metalnom ili drvenom svećnjaku da ne bi pala. Kada se upali, plamen svetli mirno i daje prostoriji poseban topao sjaj. Sveća se pali na početku slave i gasi kasnije tokom dana. Oko ova tri simbola postavlja se hrana. Ako je slava posna, što znači da se ne jedu meso i mlečni proizvodi, na stolu su riba, riblja čorba, posne salate i kolači sa orasima ili makom. Riba je najčešće pečena i zlatne boje. Riblja čorba je topla i blago narandžasta. Ako je slava mrsna, tada se služi pečeno meso, sirevi, pite i različiti kolači. Bez obzira na to da li je slava posna ili mrsna, hrane uvek ima mnogo, ali se jede polako i mirno. Gosti dolaze tokom cijelog dana. Neko ostane 10 minuta, neko sedi nekoliko sati. Nema strogog pravila. Kada ulazite u kuću, domaćini vam obično kažu: dobrodošli, izvolite. Vi možete odgovoriti: hvala na pozivu ili drago mi je što sam došao. Ako vam je ovo prva slava, sasvim je u redu reći: prvi put sam na slavi. Ljudi će se nasmešiti i rado objasniti šta znače običaji. Kada vidite kolač, možete reći: kolač izgleda stvarno lepo. Ako gledate žito, možete pitati: kako se priprema žito? Ako vam ponude hranu, domaćica ili domaćin će reći: izvolite, probajte. Vi možete odgovoriti: hvala, rado ću probati. Ako vam se nešto sviđa, dovoljno je reći: ovo je baš dobro. U Srbiji je veoma važno pokazati poštovanje prema hrani i domaćinima, ali niko ne očekuje prevelike komplimente. Iskrena jedna rečenica je dovoljna. Na slavi se često upoznaju novi ljudi. Sasvim je normalno da sednete pored nekoga koga ne poznajete i kažete: zdravo, ja sam Jun. Druga osoba može odgovoriti: drago mi je, ja sam Marko.
Razgovor obično ide lagano. Pita se odakle ste, gde živite i da li učite srpski. Ako kažete da učite jezik, često ćete čuti: baš vam dobro ide srpski. Na slavi se priča o porodici, poslu, planovima i uspomenama. Ne govori se glasno i ne žuri se. Atmosfera je mirna i prijateljska. Slava nije zabava, već porodični dan za druženje i sećanje. Mnogi kažu da je to dan kada se kuća otvara. Vrata su otvorena za prijatelje, komšije i rodbinu. Prvi put kada prisustvujete slavi, možda ćete se osjetiti malo nesigurno, jer mnogo toga izgleda novo. Ali već nakon nekoliko minuta primetit ćete da se osjećate opušteno. Niko ne traži da znate običaje savršeno. Dovoljno je da budete ljubazni, da probate hranu i da razgovarate s ljudima. Na kraju dana ostaje osjećaj topline. Mir plamena sveće, miris hrane i tihi razgovori stvaraju posebnu atmosferu. Slava je lep primjer kako se u Srbiji čuva tradicija i porodična veza. Kroz slavski kolač, žito, sveću i gostoprimstvo ljudi pokazuju da su porodica, sećanje i zajedništvo važniji od svega.